जिब्रील हदीस के शरह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व मन तबिअहुम बिइहसान इला यौमिद्दीन अम्मा बअद अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु अल्मनाकुगा मि हदीस जिब्रील गे फिदावळತ ಕುರಿಗೆಂದವ ಹುರಿಹ ಖುದಿಂ ಅವನ ಮಿಯದು ಮಿ ಕುರಿಗೆಂದನಿ ಮಿ ಫಿದಾವಳುಗೆ ನೋತ ಮಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗೆ ಮಿ ಹದೀಸ್ಗೆ ಎಮ್ಮೆ ಫಹು ಫಿದಾವಳು ಹತರೋಣ ಫಿದಾವಳು ಮಿ ಫಿದಾವಳುಗ ಮಿಯದುಗ ಮಿ ಫಿದಾವಳುಗ ವರಂ ಮುಹಿಮ್ಮುನು ಕುತ ಎಮ್ಮೆತಿ ವರಂ ಮುಹಿಮ್ಮು ಸುವಾಲೆ එකල සුවාලු කරම් වඩාගෙන්නෙවි ඒ බේෆුලාගේ වාහකවල මෙන් කින්තා ෆුරතම් ෆිදාවලුග ඒ බේෆුලා මේදු මි කරවවා සුවාලකි ඒ මුහම්මදුගේ ෆානේ qiyaama baane wagutaki kobakan timannaya nikam vidaalo devwash ala tikudin budabel nikan qiyaama baane wagut ebbes miheka ebbes insana kan engenata nenge rangalo nengene e wagut hamekene denodegen wani man Allah subhanahu wa ta'ala en kiyatu qur'anu ges nada wahi korwa fawe ilmu as-sa'a qiyamatu ge wagutu ge ilmu hamekene wani wa indahu ilmu as-sa'a hamekene Allah ge hadratu ge wani qiyaama baane wagutu engun ekam wani Allah mola denodegen wani kom wagutukan kon erakan qiyaama baane en ekamako algum menna bayam fe bohri e qiyaama kaariyo mun anneruga gaab mun anneruga alamattake qiyamatu ge kuriya Allah subhanahu wa ta'ala bohri e qiyaama waangule kamuga alamattake almenna enge kankam bayan korwa almenna faaloga fennana bay kankan kirit rasulullah sallallahu alaihi wasallam medul korwa mi hadith fuluges bayan korwa fa ebawe ya miedo algumen mi gendane raad ko ejja ebata kobato e alamattake den efaden emihaku suwal kurima kirit rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadith fulu korwani aswa faratan ekan engi wadagam faawar buram boda esseve faratan ekan engine noe manaki e suwal kuri miha buram wakim bodaka kirit rasulullah ka nenge e wagutuke kobakama e qiyamatu gote nenge timan kade fanage manaki en alme mistin de nukuta mitano goben eddu hegga kirit rasulullah sallallahu alaihi wasallam gariha en hadisa hegga ma gotaki mi ko as midannawni mata saa e allah ga rasulullah kongera kun he qiyamah bani qiyamatu ga bagotaki ko baato age to qiyamatu ga bagotaki alme birutuan je bagote ei waragina neeggani kankan insanu namedu ga wegenda adu hegga medu kemma birutuan de manje duhe qiyamah duhaki embe hadis puga aswami qiyamah qanmani hukur duhegge hukur dos gawaruga insanu nun ehin huriha makhluqat biruetiwe buraswe duham ferege mum biruganna fereki hukur dos qiyamah vedanat em birutuan je duhe mi hadis puga demmalma mi ki hadis puga e ame ko suwal korabani kongera kun toye qiyamah bani ekadege faano hadis puga korabani tiba e qiyamah duha tayyar kuri kon echettoy tikudin almen coaching almen qiyamah duha tayyar ko fodi e duhuga hisab belle e hisaba kon hewamalin he almen iskure miesu suwalek den emi hekum bone timondaga ma ba or amal take nethe Allah ga rasul ekam kos timonna mi Allah rasul de kawar lobi wami hek den kirit rasul sallallahu alaihi wasallam korbi kike hasbul korbi kum mi hekos giyam duhuga wahushi emi hek lobi wami hek akube emma rangalu heomi hunna lobi korambi rasulunna nabiyunna den efo be kalunna fo ya salih be kalunna ilmu renna lobi korami heku ebami hunna akiga man Allah qiyamah duhuga mahshar koraban ei salamat terikamuge warabbodo hope ummide efada kujja emma kafaronna ebami hungu wettake non almenna lobi wan jeheni nabiyunna rasulun ule bigoy egon almenna lobi wan jeheni kommegas den kirda rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadith fulu korabani ebe kala ko idalwani emijja qiyamah vumuga alamataki kobakan timanne nikan vidalwe devwash qiyamah duhuga alamataki kobakan timanne vidalwe devwash emma e kaaryo mun anneruga fennane bay kankan ekankan timanne buna devwash den rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadith fulu korabani ei alu anhenage bandun ekambulege sahibu kamana viheume adi fawana kannara awra niwanu kun ule faqir huyappa mihun us imarat binakun us koramun gendiume ema qiyamatu ga alamate mi hayatuga mitanuga mi fawana naranu ta awra niwanu ko faqir kamuga huyappa alu mihun e bodange mana korani arabinna e arabinge terega er war boda faqir kon bara dati kon mihunge terega kankan oti ei hanafa sahara golu nobay femwarad dati dibele දඩගොවාමුග භාවත්ත දති ගස්තන් හෙද්දුමා මිකංකම වර දති කොන් ඔතේ තරුකාරියා මේ වාගේ භාවත්තක මිකංක
datikon fagiru halu golunu bayku arabin neki eba mihun us imarat binako us kuramun gendiun ei alamat tikudin engene mihar waragge kudin neki hama youtube a dem bes internet ge ki wasiret hoga beenun kura kudin mihar duniya ge hori emme us imara hori kontago dubai ga ei arabi gawmet rangalu ei arabi gawmet nen burj khalifa ehma mi us imarat ngelumuga arabi miwani ekkada fagiru nekamet halu golunu mi hummi adu miwani wada kuram fashaf ei giyamatu ga alamat kutuga kirta rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis fulu kore bisna tikudin mige saaste ge tan hare korin ekadege faano e bayan koddini mustaqbalu ga waane kame allah subhanahu wa taala haigatuga kirta rasulullah hadis fulu to ge wahi ge bawate man allah ge wahiya eggute ekadege faano bas fulu idalwan emma allah subhanahu wa taala ekanka ekadege faano ilham koddebi kay faano bayan koddebi mi nabi kamu go mujizat to tere mujizat mi kuriyan go zamanu ga fahuge zaman to go wegin dana kanka ekadege faano duniya ge honnanu go bayan koddebi de miharu e burj khalifa e dubai ge hori us imara e imara bitu ko kuriyara nge dane miharu saudi arabia ga e eluma tayyaru munda imara jidda tower eluma dane evvuranga di ma usko anekka dubai ga ebala hama evvur ma usko miharu design take final ko ge masakke madabanu farafe wane hemma arabi miyadu miolani mikamuga emme kuriyara goswa mi qiyamatu ge alamate kudinne umar gufanu vidalwi den ebe kadaku emburi wadagam fi mi suwal takurum foga ebe kadaku emburi wadagam fi e fahu ekamamedu fikuru fulu kuraban timanna innewaniko iture kalege faanu hadis fulu kuribe den hadis fulu sharha ge men vidalo fo ege duas kole fahu timwaraka duas dewaraka duas fahu umar go faana mukhatab kurba kirit rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis fulu kurabiye e umare ei kombe kalekkan kadege faanan inge wada gannawa toy alma waraginen kiyafi be kale awa kehen mihar mei ege jawab alma bunin kurige episode ges kurige fidalu ges alma ei kombe kalekkan e bengin denu he miha mu muswal tay kurabin umurgo faanu vidalu wani ammukum es ebe kalun ki rasulullah sallallahu alaihi wasallam faden suwal ko fiya ebe kalun jawab ka bani allah rasulullah muladin odiga mani umurgo faanu jawab ka bis allah wa rasuluhu a'lam allah rasulullah muladin odiga mani den ki rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis fulu korabani ebe kada ki ei ebe kada ki ei kombe kada ke esko jo khenget ei abe kada ki kombe kada jibril alayhi salam awara rangalu me hadis fulu wal man warak ginen takurar kon kiyafin hadis jibril enno emma e wadagen me be fulu ki hagetuga ei jibril alayhi salam jibril gefan wadagen den ki rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis fulu kurabbi e abe kada ki ei jibril gefan e kale gefan e wadagen nawi tiyabe kalunge deen ugannawa devu mattake tiyabe kalunge deen ugannawa devu mattake jibril fan wadagen den me hadis fulu ga mi bayan kurbi kankamuge itoro bisku dinne qiyamatu ga alamatan e bohori argumen hadis fulu toga asfa qiyamatu ga alamat debekan eba behe ei qiyamatu ga bodati alamat taka kudi alamat bodati alamat to terin ebbes kame adi faalu efenne namas kudi alamat to terin ilmen vidalwani yaganakan huriha alamat kahada gotaka faalu efennan ebote mi haremma qiyamatu ga wagutu ema dugawa wagute no edu hat tayyaro masekun ege terega kudi alamat to terega hadis fulu ge tore hembayin hadis fulu tamal bayan fennan eboy misalakam riba wi loonu to warak gina mehum miyade banaga ehnu geheduma adis eba mehum ge ki zaruri hajat fudume banaga riba am muvun e niyamatu alamat hame gota fahish kankan nuba kankan am muvun e qiyamatu alamat agine for almen hama almen ge phone taka almen ge laptop taka tv toga eba fahish kankan fahish manzar tan eba elube ekan kaman almen inkar kuranje almen na efada kankan efada chi bede kama banina efada kankan ma duruhini manje hame gota bangura not mastuwa taketi amu mivis qiyamatu alamat to terega bayan begen haswa kankan hame gota hagga kanuda mihun meru mi almen ge terega fenna kankan mihun ge mudala gellundinu mi almen ge terega fenna kankan hame gota arabi jazira saudi arabia demis arabi gulf ge gamutta mihimine sarahaddu mi sarahaddu fehimu evis qiyamatu alamat to terega bayan begen aswa kankan emma e buhuri khudi alamat bawr alamat
علامة مهار وني جنا علامة فالو غوس فهم كمون مي قيام الدوهن أرون من هيك توقع تيار وانجه بيروتي وانجه الدوهن أرون من جندان إم بدو يتشكي أرون من كورا هيومك هنكمو كم كوجا كوس وانجه هنا الله سبحانه وتعالى ميدبي أموره بينو هذه تقولين ورا كودا هنو كم الله يرادو كور بيجي تقولين مس دنيا كهما الله ليوفا فمدة كمولين مدة تريجا هيو عمل كورة بيتو أرون من بالمبي man Allah inge go tan ulebe to balam kit rasula sallallahu alaihi wasallam daskod de maguga hinge to algun men balam wi eran irada korbijiya algun menna mi qiyam dosse algun menna undagu duha kan nuwana eduho algun men salamat teri wegemba baykamuga wegendan eduho man Allah eba salamat teri kan devva waki khas bayka ilahu ga arshige hiya qiyam dohoge e huna e vena e huriha taklif takun baykum man Allah eba salamat korba එබෑමි හුන්න අරුෂ්‍යගේ හියාවකෙන් බදෙව්ව මේක තෙරේග එබ හිමනේ අල්ලාහන් අලකන් කුරුමුගා බොඩුවි කුජ්ජ මෑන් අල්ලාහන් අලකන් කුරුමුගා ඒ කුජ්ජා බොඩුවගෙන් ඒ අල්ලාහන් අලකන් කුරා කුජ්ජ කුතුක නමාතු කර කාතිරවා කුජ්ජ කුතුක ඒක තෙරේග එබ හිමනේ මිස්කිත ලෝබි ඔන්න මිහ මිස්කිත ලෝබ ජෙහි ෆොන්න කුජ්ජා බදුස් මිස්කිත දාහිබ කොම්ම නමාදක මිස්කිත දාහිබ කුජ්ජා මිස්කිත ෆොනුවාක මම්ම නොත බප්පනු ජෙහි කුජ්ජා අබදු එච්චි කියා කනු හඳාන් කොත් දෙකන් හලෙල්ලවාක මිස්කිත දාරකියා කුජ්ජා අමිල් දෙබ්බන්ගේ ගොයිම දාහිතු මිස්කිතද එම මිෆද සිෆතන් අල්මේ කිබෑග හොරජක මුගා වනිනම අල්ගුමින් ඉරාද කරවිජියා ඒ ඛියාමත් දුහුගේ ඒ සුම්පාකමුන් ඒ දුහුගේ ඒ දතිතකුන් ඉරාද කරවිජියා සලාම වෙගෙන්දාන අල්ගුනුගේ උම්මීදකි අදි දුආ කිවිස් අල්ගුමින්න මිෆද ෆිරාවත අල්මින්ගේ ඊමාන්කම තාසා කන් ලිබි අල්මින්න කි රංගල බෙක්ක මුගා වේතෝ මි ඊමාන්කමුගේ අසාස්ත නගහට්ටා තමහට්ටා මි සිෆතන් අල්මේ කිබෑග අශගෙන් නොමන් හරුලෙව මසේ කුරා කුදිබෙක්ක මුගා මෑන් අල්ලාහ් අල්මේ ලෙවුම් මිහසාබුන් أولمن في دار مما لافا وكيلانا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. जिब्रील हदीस के शरह